Voin hi September ni somni pali zirtop ni ani kan thian tele unau ten harasatna an tor mek na chanchin lungchia thlak tak Myanmar lam thu thar bok khi ngai thale veng mai teng tunkar tho tan ni khan sagain regiona katha township Kachin Independent Army KIA le PDF tangrual ten Myanmar Sipai te an beya Sipai thi le hliam an tam hle Kachin Independent Army KIA le PDF tangkop ten junta te an beina mun hi mizo te poina kan hriat lar em irawadi luipui kiang loka ania Myanmar map pian chuan Republic of Union of Myanmar kho chaklama China le Thailand arina atangin malam hret than en chola San State le Kachin State in rinalai Sagain region irawadi lui kho thlang lam kama Katha Township mingchoi tu Katha khua imutheyang National Unity Government Defense Ministry chuan thu chua siam halin border area Katha a in beina hian Burma Sipai somli te me wan thi thule KIA le PDF lama thi an omlo ti an ta lang heti lai hian Myanmar Sipai lam chuan he in beina chungchanga hian ngoi an chu le tlata KIA thu puang tu Colonel Nobu ero chuan in beina a thlen ngei thule Myanmar Sipai Burma Sipai te thi le liamzat ala chian lo thu a soi thung Kashia chin chu Sipai hliam tua te en kolme kan ni thu hi ni mai ti in news reporter te Colonel Nobu chuan April in beina mun hi Myanmar Sipai te hian sai pui tlom ang nuwa an chua san thu a soi bok Katha PDF lam chuan tual chung chanchin thar be chana thu chua siamin mi pui te chu he in beina chungchang social media lama lo post dar thoi lo tu le National Unity Government Defense Ministry thu chua nga khram turin an ngena tin an mani sahim zong nan tun hnai maya Katha le bamo in kalpona kong pui chu an zo lo thei lo ani point film kun hle turin an cha bok tun hnai chawa KIA le tual chung PDF rang te hi an thokho thalea July thla chawa in beina po Katha Township a hian Burma Sipai za somriat vel zet an that nia soi ani September ni saria National Unity Government NUG in rampum huap Sipai te dolet beipui thlak apuan nu khan Myanmar rampuma in beina a hluar talea Sagain region Khuai region e Chin State te po azwal zapui vailen lo ti ang chau anita tunkar tholeni September ni somni pakhat po khan Kareni National Defense Force KNDF ta chuan thu chua siamin an mi le sa pakhat chu Dimoso Township Kaya State in beina abo ralti an soi a thian hnai tak pakhatin a soi dan chuan he tlangwal van duina tok ta hi sai bon min than kumsomni mi ania KNDF azom ma atangin an khuwa Mandaleya mipuiten Sipai laka lung oilo na anlan tirna hruai tu zinga mi alo ni towa heti lai hian Mandalay Government Technical Institute ta zirlai ania Saibon min than hian September thlatir khan KNDF zom turin Kaya State lam apana na se thlakhat po aliam main a mangai aram tan anun alo hlanta ani ama hretu le mangai tu ta chuan Heleya nampang par moi tak chuan a vulwang lai takin a to na leilung tan a moi na a hlan ralta ani anti ve nge yang a thian pa chuan lung oi lo na lan tir ani lai te khan min veng rang thina hruai tu ni tling ho tu tha ani hetianga aboral tamai hi channa satakani ti in a chanchin a soi thil thlen dan media sang ten an ta lan dan chu hetiangi ni September ni somni thotani khan do posi khwa Dimoso Township KNDF Kareni Army le Dimoso PDF tangrual ten Burma Sipai rual zathum zat chu an beya ma se Sipai ho hian lai pui le ral thuam thazo manga an beile ta wangin an nu ke le ta ani
he in beina hian sipai lam din mun hriat ani lowa sipai lam chuan thupuan nei lovin ngoi an chu le tlat thung ani lai puya an kana sata wangin sai bon min than ruang hi lo mai thei ani lowa ma se thole nia mandelei khopuya mi puilung oilo na lan tir tu te chuan sai bon min than a thlak te an lek langa ramtana a in man na le a in pek na chuan ama hriat rengna tal a hlo tir don ta ni in alang Sagain regiona thir char le engilo siam na dong nei tu sipai howin silai siam nia anrin hlela anman chu an kuta athile ta kio min u kumsom limi hian kalei township industrial zone welding do lian vak lo anei via thing le thir manga thil siam na khol nen chung khomalam hun thlirin taimatakin a thok ve lo thin ani ma se a engti ziat te renge mani rin le hek atok tamau maile September ni songpali karma sa thole ni jing dariat vel khan adora na atho mol lain sipai somli le police somni rual zatin an hual ta khup maya angai na selova a hoi ha ireng lai chuan midang pani nen an man tanul mai ani sipai le police rual ten dor an dap chian nu chuan thir pai pakhat thi an lek chuaka an miman pathum te chu silai siam tuma an pu zui ta ni kio min u thian hai tak pakhatina soidan chuan kio min u an man ruala midang an man te hi sulin le min u thenom pa chin nam an nia an ming a hriat lo thu le tuna an chin po hriat thei ani ri lo thu a soi an man da hian tharum thoin an beile thau lowa sipai te hian mi zong mu lai an do pa anu loka chuale mai tur thu ani thu te hrilma se ani na dik tak chu an mani mule ngot po a thei talo ani ti hiani ei tur emo an thomno hak thlak tur tak ngel po kan thon theilo ati a soi zel dan chuan kio min u hi February ni kata sipai howin mipui thlan sarkar an pai thlak du lo tu ani nge ya ma se tharum tho zongin a in ham hloilowa a workshop pa po silai ala siam ngai heklo sagain mipui te zinga hian tual cher silai hi ala riawa sipai ten tharum manga ti sen meu an chuata ka po khan sagain region a omte hi ral thuam lek masa an reng ani September ni so pariata workshop a an man atanga ani nga na achi achung da chuan kio min u thi thu an sata ani kalleya regional military headquarter atangin officer pakhatin an bial ro rel tu aron hrela ani hian kio min u chungte a hril chhong le ani a chungten vui tura arwang an dil chuan sipai te chuan an hal ral to thu in an lo changa narim le ha thlak thok thin pachak le chel tak ania an dop na lama an thatani ang ti hi za ka chiang ani ti in a thian pa chuan sipai howin kio min u ruang po la kan phalo thu soi dictator nun rong ho hian mi hring ji an pungai lo heng dictator ho an boral vek huna chau mi pui te hi thlamwang takin kanung theiang ate mia mai kio min u hian ador hi kumsom pathum zet thanem ngai takin a local pui to a tuna chuan tu in nge ai zon na hi chunjom ta angle anu pui le afa te pani kumngami le kumsom pani mi akalsana September ni somni pakhat thole ni khan ama vuina le hriat rengna angdawin a chung te chuan pui thiam te ei tur an pe ni tun hnai tharei lo te chung khan kaleya mitam tak sipai howin sengin an lo ti hlum tua tual chung mi le an chung te sang soidanin mi som kwa vel hren mek an ni bok Assistant Association for Political Prisoner in achu dan thar bera chuan tuni lai ni thleng khan sipai ho hian poi soilo mi sangkha za song pali an that towa heng zinga somthum chuang hi an dop na lama an ngai chalum ani hetiang taka mi pui rik rap le nek sorna ana satla hian kalei state chunga hian ni tin deuh tho mi pui ten sipai du lo na an lalan tir rengzel tho ani mi pui te hian tlom an tum lo hle Myanmar ram chunga township zathum somthuma People Defence Force PDF pol rong chu ral thuam pek vek ani tu thu National Unity Government Noya Minister of Natural Resources and Environmental Conservation
Dr. Kalen tu kong chuan AFB page kaltangin tun hnai khan a soi Dr. Kalen chuan tuna hian ral thuam pek tumin kan bei meka township zathum somthum a thlengkim vek tu chuan nga deuh anga yang ramchunga PDF maktaruai chuangte mamo chu atam tham lia township pakhatan silai zapo lo pedonila silai singthum sangthum vel angai dona tun thlenga tholom kan don US dollar maktaruai song pasari manin silai leitaila sanga vel chi adai dona ni ati NUG sarkarin D-Day apuan hnu le hakha le mindat CDF ten ral thuam nena lo tlan chuak sipai te loman nuai somnga silai len le amu atel chuan nuai za department motor po chuapui thei ani chuan nuai somnga pek bel ani tur thu an chuanwa sipai ral thuam chom pariat velin Chinland Defence Force an zom toni in kan thu don na chuan a soi hakha CDF thopuang tu pakhat chuan ral thuam nena min ron zom ta chu kan soi ang che in nuai somnga kan pezela chu tiang ral thuam ron ken chuapui ta chu mi pathum anom to ni ti in a soi chung ta chu haka township atangin sipai pani le township dangami mi pakhat ani thu a soi tel bok abak chu mindat lam atanga lutte nia an chanchin kim chang takero chu tarlan arem chang lawa police chen khat po CDM zom an om nuala ma se ral thuam an chom chuak thei mumal lo ni in hriat ani sarkar hausa ni lovin ramchung hausakna tur zokin ma kan la mek ani ti in military council puipa ber senior general min ang hlaya chuan a soi ve ngial mai he thu hi September ni somni pania nei pito ko puya finance lam kai noi commission meeting an nei chuma a soi ania region le state chunga chum chevel te hi mi puitana mana poimo sarkar na hi inti theina na manglowin ramchung mi puite changkana tan mana poimo thule sarkar hausa ni lovin ram hausa ni jok turin ma kan la ani ti na soi tuna 2020 to 2021 financial year a hian ramchung tak sumlu ta tlanhiam leya economy apo angong na sata wangin summan inrem thiama tul leya ramchunga thil leidon poin ramchung poisa mana ramdang poisa man chungchanga in sung ram turani tender chungchanga in thla da lova dan le sai mila thokin ramdanga sumpuk chungchanga po labor le thengei turin a ho te chumin aw hlaya chuan a fui ani sipai sarkar hi sumlama harasa sota lea an buain an mang ang tak zet to ani nimin ni somni pathum ningani khan Mizoram Chemist and Drugs Association MCNDA chuan MZP pisa puya miama atanga kan mizo unaw ral tlante lo chom dolna turin damdoi chi rang khe somli paruk India poisa in cheng nuai som chuang man hu an pe pu a thang lura president Mizoram Chemist and Drugs Association chuan thu so in kan unaw ral tlante tanpui na tura an luang chuak thei chu lom an ti thu pol ai o in a soi pu bi vanal ta na president MZP general headquarter chuan Myanmar atanga himna zonga ronral tlante chom dolna konga mizo te in lung rualna chu ra tha a chua zel a be sei thu a soya nakin zela po tho ho puya Mizoram Chemist and Drugs Association MCNDA te chu somani Mizoram Chemist and Drugs Association te hian All India Organization of Chemists and Drugs Association le North East Zone affiliation fel tak nein tun hnaya ringot po heng pol pali medical operational team MOT te People United in Music with a Purpose PAM te Indian Medical Association IMA le MZP kaltangin ral tlante mamo te tan an lo luang chuak to ani UNO palai ni na hi ramdang te puin an ramtan an in dil thuain an lo in chu ve to fo thin ti thu tluanga chak chuak zia bengwa thlak ang reng tak mai hi ngai thatel le lok teng o Burma ramin UNO azom tir sangkhat zakwa somli pariat khan ram somnga poknga ten engma do dalna umlovin member an pongpui veka Burma ram nena independence mural
Israel sarkar ero chu Palestina buaih awangin membership nina voi thum te meu a thelu nuwa an pom sak chaw ani UNO adin tir khan ram somnga pakhat chaw ania tuna chuan ram zar somkwa pathum lai ani chhotua khovela ram zong hi UNO member an nivek ta emoti mai turani UNO a mani ram sarkar aiwa palai nei san via mi ram te anga vote thlak theile thu soi theina nei hi apoi mo hle mai Myanmar rama po NUG le Sipai sarkar military council sarkar ten ro rel lai sarkar dan dik taka din an ni zia ti lan theina tur chuan UNO pongpui palai an in tir thei kha ate khong ro pui tak ani nge yang le dan naran chuan UNO palai tura an pongpui tur sarkar chu an khopui ber capital chu an thunun thei angaya an ram chung khopui sang po an ro rel na hnuaya omin dan le thu pek ken ko konga aram mi te chu an sarkar chuan a thunun thei turani tiani UNO po chuan chu tianga an palai ron tir thuate hi khoilam jok sarkar he nge pongpui tlak ber tur ti thuthluk na siam turin committee an dina General Assembly a thuthluk na an siam thin ti po kan hreto ome indo pui panina zohlim khan khothlang ram le khochak lam ram tam taka political pui du dan policy ain an lo wangin capitalism le communism om lan ram te hi an in then phok maya an in epna sa hle mai hei hi political science jirmi te chuan cold war tura lamtang ram te in bo seina anti ram pakhat ni thina tangin ram pani a an then pha hloma a then kha chu ram pakhat atangin ram sang tam taka an in then dar pha bok entinan Germany Korea Vietnam yamin ram le USSR ram ang chi te hi South Korea North Korea South yamin North yamin East Germany West Germany ang chi ram da chu an mani omna ram theu sarkar chu UN palai nei santirin membership ni na pek ve ani indo pui pani na zo hlim khan mainline China rambi kero chu twal chung boina chuwa wanga tlom jok changa ral tlanta formosa rama inkul jok chu UN a China sarkar ming puin palai ngen nein athuta a sangkha zakwa somsari pakhat kum thlengin UN Security Council apo permanent member hial ani manani sangkha zakwa somsari pakhat nulama USSR le China chu policy lama ani muthiam lotana US chuan China nen inrem taka om adu wangin ma alak puita a UNO a mainland China zokhi palai nget nei tir le thein China sarkar mainland ram ayo ani theita zok ani Cambodia ram hi sangkha zakwa somsari pakwa twal chung boina namen lo amasona Khmer le Vietnam puina ading te thu neina anin chu to bok ti chuan sangkha zakwa somria pani kumkhan Khmer ten UNO member ni impalai an tir theita a sangkha zakwa somkwa pakhat kumkhan Kingdom system angreng a anom nu khan Prime Minister Jok sarkar na adin khan UNO a palai ngetirin member ni na pongpui anitani Indonesia rampo hi dangdai deuh main UNO member ani nuin ama thua in hnuk dok ram om chunani sangkha zakwa somruk pathum kumkhan Malaysia ram ron piang chuak ta chu Indonesia chuan ngai theiloin arun ta thut maya kumthum lai an indo pha UNO a Malaysia in palai sit pakhat alu atur chu alung oi theingak lova hei hi ahun laia an president Sukarno a suang tuana mumang Malay chong mangho in sui khoma Greater Indonesia ramdin atomo wangani ti chuan UNO laka ati tauta member ni na tangina chuak ta a ti chuan sangkha zakwa somruk parukuma president Suharto an thuneina aron chan hnuwa chau UN a palai tirin member ani le ta chau ani tun thlengin khovela UNO member la ni lo ram som pakhat lai a oma chung zinga chuan Taiwan ram hi alang sar ber ome mainland China ram zokin UN pongpui ram aloni taka wangin Taiwan ram hi independence ram anga in cheibol ni ma se diplomatic palai angin UN a palai an nei hlei theilowa Taiwan thian that ram ten China mit mei an ven ran awangin ram dang takin langsa takin thian tha an siam ngam meu lo ani Cold War a zo tak nu USSR a ke chiat nuwa ram te naw tam tak ron ding thar ta po chu
ram pakhat ni si thu neina inchu pawl pahnih sarkarna chelmek in ti ve ve ten UNO lama palai ni thei turin tuna Myanmar ram buai ang hian ram hruai tu ziding kan ni zawk ti in soithiam ve ve in UN palai atan an sarkar ai o thau pompui turin thiam chekimin hun an lo hmang fo to ani UN palai atana an pompui tur hi ala chiang lo ma se Myanmar mipui torna laka an him theinan chuan sual sipai firfiak te hi an theina zone chawa mipui te le PDF le ethnic armed force ten an nuai chimia an thu neina an lak sakhi atulin apoimo ma saber don ni in alang ole tun tumatan chuan kan han du tok le ri photanga kan channel min la subscribe saklo viewer zinga inom chuan subscribe ti kha milo me sak ve ngei turin kan an nge chuwa subscribe ti in me nu khan kan video upload hatte in lo muwa in lo don ngal zel theina turin in tan po arem chan zong na turin notification bell kha metin ola in da don ya